hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka kosi muntu nachweshikwana kenashidi ilanga chinga mwana kanyi kanzambi zichi mwanda Yesu ona atemeshiro kudi nzambi wenji na kufira mkwetu yena wafirira ivumbi wafirira makombi wafirira akagubula kovoira mvari wafirira anju ejo shirishejima neona okinga ne upulukile mulonga 10 minutes ukuhanda wani chiduku kufa yes watela kudizoza muchima wei shishika kumudimuna kuzatiri Yesu kunga kukurusu Yesu wakufirira wakufweterera mulonga wewe mawashidi kunga kukurusu dichina wewe makumkuelera Yesu na wamfiri hanshidi jindo kukurusu amjikiri mwijamu yefukuda mjisachu wasaungiri mugufa muntu akumwana kenashidi jindi mulonga kutwana kenashidi kunemene hamashi a Yesu muda Hebrew chapter 9 na verse 22 anachunki mazunao chakadi kupwekesha mashi kosikwana kena ishidi indi mwani ilanga muitongo joka yoncha maka nao neichukubula kumulombele umuntu ishidi jindi ya kumwana kena ilanga mukanda nao chakadi kupwekesha mashi kosikwana kena ishidi twatele kulondera muidi mwani nenu ngai anchama kwa kushimna nao nechuna mwana muntu nakufa chukumulombela kulonda ishidi jindi eringa hii amwana kene ikufila kumkwasha ndi mwani ilanga mumukanda na chakadi kupwekesha mashi kosikwana kena ishidi ndichinayi muntu kumulombelela ho kudinza aminecho nshidi jinda mwana kene chakubula kumleja necho amkwerere Kristu Yesu wamufuyiri ukulusu ona muntu ne kufako ya muyulu tata hako ya koko tata first tata for example ona muntu ona kufa necho ona kufa kutia mwana mwana 10 minutes kutia ilanga mpinji 10 minutes ne kuika but ilanga yene kuosha pi na kuhosha mwana for example tata kufa mwana dishina na mwevulu nami imuntu ichu na wani tieni mwana imuntu ichu na talenta tachamwe kananga muntu ena adimbuki na Honda kudama kwawe ekalanga unconscious enga ama kwa conscious indi mwana dishekala accident yejo ama kwa kuikala conscious makwa odi unconscious makwa na chesh kudimbuka weno ekala unconscious la muite kwa mijuko iranga hi ukupapuka eri muna mwidikiride dichine muna mwande ona muntu dichine ola nami eri mukwasha ne for example when muntu is unconscious but you know yourself that you are tatawari muntu lekala nshidilo kumesha muntu kwasha pain you are there now for tell me so what can you do muntu is about to die nasagire tata mune uri chachwai ona muntu ne udan unconscious kumwosha kuchitia ne enga nishina chumawosha nawosha naminga chukweseka nawosha naminga mawosha neni kweseka kumutwala kunga kuchipatera ila mu 10 minutes akushika kuchipatera kushika chupero muntu is now is about this when na fure na fure dichitia ne yami munanyiro ne yami nukuosha nami mu 10 minutes chochimu ona muntu kushika wani ilanga neni ndile mwaku mukwashila ni musende ni mutwale chachuwa la chuma chatachichi nafure akufa nafure unhana nafure chuma chukufuira kumukwashi umuntu echi chukufuira kulomba kudinzambi tieni chukulomba ami chukufuira kulanga he tieni chamu chidodo again you are kudinzambi very good tieni ngama nchini kulomba nzambi tata ne unete jine umuntu ahandi ila kumaya muchuma we kulonde umuntu akati insango yayiwahi hela ni mushimwe ni insango yayiwahi nekanda kukueleli atweshiko mkwela mwana Yesu Kristo ne ukupapuka mwacho china lombe hadi shamuna kuna kulomba kweli iyo muntu na kufuila nzambi ne nete jamtili luwe apapuki kulonda amini muyuli wa mkwela de Kristo tahindika kanda mulonga ne kanda mkweleli amini wani mwakumulejera nsango ya Kristo kulonda shidi jindi ne kumkwela Kristo Yesu atweshikira ngahi kumwana kena chateka numwana hini dimwirunga nda kumulombera na enzamtine ali muntu dan conscious ana kutonaku dichenza mbi mwana kena ishi dijindi ami mwana ni kutwesha okay intati kushena na hana beni heno neto muntu ene hena njunjunjunju tata you as enes na free when but you know tata and you are the process kwenda mukwashi mu spiritual na free uno hana you are just two what can you do kwenda muntu ukila ngaita kwa muntu nafumera kulombola muntu na nei ne chalombi kudinzambi mwaya muchima windi kuindi ona muntu kuhandane nede jininda afui chukwila ngai muntu nafu de umwa muntu nafu mumude hikulongesha makumufundishira kwatera ku kuyabona ntanga jini kuna eno kwasinu kusha mazuela
Anzambi ko sino just live like that. Nafude mazwa kuosha mwani muntu ne nafude yanga. Nafude kunaho. Mwana. Nikulomba chuko sure mko kushawo kunaho. Mwana chukulomba dinu yuma nchu kwasha yuma nyona muntu. Nafude kunaho. Mwana dicheno ndikuishi naye muko mkwasha nga muntu nafude. Tata wana na mwini tata ena tata chechi semo ewo. Your church is semo ewo. Ne muna church kukundamisha kweno kuchide ilanga chituna kuosha ni ho hansangu ya kwasha ne mwana ne muna mtecho wa. Ne kwasika kuri ami tata. Muko mkwasha naona muntu. Tata have to pray for the dead. Okay. Pray for the dead. Kulonda, why are you praying for the dead, Tata? Why are you praying for the dead? Very good, Tata, very good. Why do you pray for the dead? Una muntu na fure ne tuna fure. Pray nzambi Tata muntu na fure. Me I'm not looking ni kutela hanshiri. Ni looking nami. Una muntu ali na shinshiri muntu Tata shinshiri shifulushina. Tukuram nami. Nzambi Tata wumu windi wina kulanga he mukunoka Tata mwana keni ishiri jindi Tata lokulomba kudenza mtoko lomba Tata yu mtoto umarike ni shiri jindi whatever he was doing wrong Nzambi Tata forgive this person kasine Tata tukupeleka wumi ndio mukunoka is a sinner langa Tata to me ina mwana ho ami nilanga yumi shimna kushwana Tata luwe kalu langa Tata Nzambi ya Tata you are the judge ya Tata you are the judge maji who am I amkwamita nakulombe Nzambi tangu vije isa kumanikana Tata umuntu wimkunoka gutata that's not pray isa to guti msefuno mwana mna washimazi wenu ichuma cha chamla washima mchima wenu ndichina chumla alombi Nzambi mkwashi umuntu mwana kenishi jindi ona muntu na igodi Nzambi ndimkalomba that is what me to judge ilanga netu tayeni mwana I can't specify nami umuntu na ndiye mungehena ndiye ngala nasa Tata mwana muda ntangishi indi mwana ashikola hanu I'm a teacher yes the profession mulonga ndichuma tangishi langa nyana. Why I teach children. Very good, thank you, Mr. Wan. Tata, teacher, it's a profession like you as a nurse. Why do you treat people? To me, that as a teacher, I teach nyana so that tomorrow they'll be like you as a nurse. So that you as a nurse, you'll be treating people that are physically dead. Say training that, and that through that also, God will be there. Question because your work you are doing that there, it's not just you just look at physically just because I'm a nurse whatever. You also start doing work of God. You are helping people through that. God is giving knowledge whatever so to help people physically. Dem that. Naitigwa muna kuchitangisha namna ndi kushikola nawo achitangisha kudantra dinelo. Thank you. Achitangishirenga hera muna kutangisha nyana hano amayengo mulonga muna kufuira mbidi yawo yakabulu kwigala necha dolelo ndi mwana. Yes. Muneru kinene iwo mwana nende kumutangisha hadawa kigala nesi nechi di wana. Indigisho wake kala ntangisha nechi ni de enungana chimudenu indigisho wake kala hindotolo. Amnatongisho kinami nimuna mkulomba kwenu kudichuma chimuna china aleteshi enu mulombi mudina kutongisho kanenu iwo muntu nene kumulombele lako chikumkwasha umunjira imukudenye dichina afurine funti kumwevu muna oshinenwa ona muntu nene akufamu kumulombela kulonda ela nene afude you can pray for the dead emwan kulonda Nzambacho shikumana kena ichidijindi mkudimazo wekala mukanda wa Masamu chapter 49 neri kwa Mungu itongo kela Masamu chapter 49 na verse 7 now kosi muntu okutresha kumukula mana kwindi hela hantesha hela kumwinka Nzambi useya wa kumkula nachu kutresha ne mlonga umu wawu kukula wakala chinga kuchile kachikupu haya nyaka kwiji iyo muntu nafude nechuma wafunene mukufuira mu mulembelero ku kulonda nshidishinde amwana kene mulomuno kinga iko kwa kudinza temwana kwiji etwantu amaseki komana tudune lunga kumenswa Nzambi kwimena kwantu kulonda chilembere kunshidisha yana kene Tata ko ichukwete ngovu Tata chukula muntu konda Nzambi Tata kuri ami kuna konda ami chino kwesha konda ya amwana kenu Tata twalomba Tata kunzambi Tata we ask God Tata twalomba kuri Nzambi Tata amwendi ingovu shindi amwendi nechumla tangi Tata ngana oyo shumla tangi oyo samzu kuna now now champi amwendi anasore kinao kosi ukutresha kumukula mana kwindi yes ilanga ne mkuhosha tenu mani nechumla lumbulu lenga mwitongo njoka yimuna hani muduku itongo njoka kufila enu kukulo na muntu nafi na kulomba kwenu Tata indi mani muna kulomba kwenu Tata itutafula Tata ona muntu kwenda amukulu tuno kufila ona muntu amukulu Nzambi kwenda amukulu kufila chetu kufila bale ami kwenda ziri mukulu muntu kufila Nzambi kwenda amukulu
Emani. Kushichenjili mwanta Yesu amaseki. Wenjili kulonda antwa mkuelele heno wachidamu minde heno wanafude. Yenu nai? Chenjili mwanta Yesu na kufila emnanami. Wenjili kulonda etitu mkuelele heno chudina minde heno tunafude. Tateno chuchina wumi. Dichine naiti kwa tatu mnakuli. Dichina wumi before mufi. Heno kanda mwiringa hii mufi. Dichidu nei wenjina kufila etwa momi. Nindi nei heno kanda chufui. Tumkwelele yena kulonda chwana kenishidi jetu. Chibigara chuma chalonga echu. Kufila necho nzamba na keni muntu unafudeta hindi. Heno wenjina kufila anchwa. Kanda afui. Munatitata. Emwani. Kufa. Chiri tatena tukufa. Kufuta chichiri. Kufa, UNS. Emwani tata. Muntu kwita niko nyura tata for example ngana muntu ewu. Denga. Waje nshirijeje majiri muna chinije majiro muna chindoje. Emwani. Mugaisha nkuna. Emwani. Jeje makwindi ona muntu kwindi hajira ngako. Ne. Emwani. Hajira ngako. Dichilere unu hina unu na fure. Emwani. And chena fure. For example munga for example tani toko show. Kwish kosinika prophet hela hinchire kuda kumutangisha kwa namazu kuri muchenchira kuri kosi dichura muntu na afure unu hanikanga domani dicho enana kanda ushina kura mwende mukana kine kuri anikena ni kwishim tatangwa na kine kumutangisha mazu na kanda domani na afure unu hana chitata kujora ora muntu unu sata kuri enu na ile kuri mungena kuna na ile kufa kuna utandi ni kwa kalako mumunza mbumara tushikumane kwesana yetwa uri kubutira menzo akamukashona. Emani, kweseka na mkanda wa nzambi, chinga twakuri na mkanda, mulonde chumawosha. Yes. Na nami tunachushi kusombesha muntu. Chinga tuzatishi mkanda wanyi, wa nzambi. Netu kusombesha muntu, chinga tufuiri kuzatisha muna washinza, nzambi mulonga yena di watuiruka chikupu, di wakasombesha antu mukulonga. Nilelu nawa, nasombesha dehi antu mukulonga, mulonga na chwinki, mukanda wendi mudu walala nami chudaka kutramba ilanga yena walo emwani dichukudi kwa shena mazadi mukanda wa Yohana chapter 3 tutanga verse 16 limunawa mazu mwanta Yesu nini tasojeri nzambi kukenga mpata munu mwishina emwani wayinkeri mwani ndo muhoho kulonda munchuku mkwelela aheti humo haya nyaka akaburu kunonga anashimu nao munchuku mkwelela heno wa mumi akumwinka wumi wa haya nyaka haka ya mungehena tundi mwani 17 kishate mesheri nzambi mwani ndi mumpata munu mwishina halonderi kusompesha antu ampata munu mwishina walonderi nindi antu amunu mwishina ahandiri mudiena 18 vesina ukenga munchuku mkuwelela hakufana mulongako muntu kubula kumkwelela nafu nacho mulonga naleki kukwelela ishina da mwana kanzambi umuho tale nimwevu una chinku mudi mukanda wa Luka chapter 16 adan tried Lazaro na Samaheta Lazaro wadinga muntu wakwelela muntu ana anake no shidishindi hamaseko wamweke ne muntu waseka omkunkulai ilanga adichengi Samaheta wadinga waheta kwijuma ya kumujimba waditishiri kwa na yuma ya nshidi ilanga kukana Kristo Yesu chafulio na Samaheta watongezo kiri hadinga amaseki ne wakayakwatama nadonjo kina matongezo yakwa kwa indumani emwani ilanga kama nanza mbwa mwirukire yena kuinda adinga na wa mwinuko ishidishinda adinga kandasha ajana kene chafulio na Samaheta wairi kudi ngehena ilanga ona kazwengi Lazaro mulongo wakukwelera Kristo bai mulongo uzwenga kumujimbako Lazaro chafwiri na msenderi ku Danielu hako ya kudinyi ku Abraham kontri ya Abraham hela kuilonga ndado ai kudinza paradisa ichi nyevure na chingu mumkanda wa nzambi asoje kulema twatela kuidiwa la wani Samaheta nei kwa dinga unao kuduhiru ngada kumulombelela kulonda yena chinero wadinga waheta mulonga hadawo enkeri nanchu yuma yindi chuneru ku wani wadinga na wanchu jinda adinga na kumukala kela adi kumulombelela ilanga cha tweshekeluko muntu unafude munshidi mu verse ya 18 na muntu kumkuwelela akufana mulongako ilanga ona kubula kumkuwelela leridenga hi na nafude nacho bane wakafana nacho nafude nacho dini fudi na kufai umu nafu mumdeona muntu nafude na mulongo dichi hela muku mulombera muntu nafude na mulongo izambo kumkwasha impinja kumkwasha leridenga hi ya hitide dichi di half mine kuosha nami ona muntu nakufuata hata netra mkenga twadi kufira kumkwasha ku spirit mulo chuneri kinetu umu induna bwana kumana
Chunyakali kumukwasha kunena kutia ni kuosha na kuosha mwina 10 minutes ho. Chunyakali kumleje mukwechu. Chuneri kinechu nizambila kusombesha ninde udi mukwanshi dine ami. Ninami mkwe na kuosha nende mukwanshi dinde walo ngako. Yesu wenji na kutufuila echu. Dichinechu kumukuwelela nechu watufiri echu akwanshi. Amujikiri muijamu wasaunkiri mukufa. Yena kuchwana kenashi ishidijechu. Diche mukwechu mukweru mwanta Yesu le lero na mchimo wewe mene wakufiri hanshi DJ nzambuku kwana kene. Mulongo na mkwechu akulusu ikombi. Chamkwele ri mwanta Yesu amwana kene nindi? Amwana kene nindi. Dichini yana kama na neyi kumkwela Yesu eno nakufa akubula kumwana kene. Kumwana kene. Akumwana kene tata. Mulo lula nzambiru ene. Nende nachweshi kwana kene muntu ukumkwela Kristo ye Yesu. Ilanga chikwikala chuma cha atama, chuma cha kunenga nawa neyi enu na nani. Chukubula kumushinta keshi umuntu na kumwenyikira Kristo. Ilanga ichi kusenda ho mudimu wako rene chumulombelele kudi nzambi kulonda mwana kene nshidijende. Amnata mshakina mchina mkwashi wani. Dimu tata, muna kushama mwenu, kwa mwena. Nichina kuona mwevuru una tata. Yenga. Muntu ona muna mwini, chumuna washi. Ona kuzata ishi. Dichu ona kuona ona. Yenga. Enu kumukwasha ping. At the end of muntu wakufa unukuna. Yeyo. Dishine chwa kufa unukuna. Enu muna mkwashi wani. Muna mleko. Dichuna muntu wakufa unuhana. Yenga. Dichu kufa chini unuhana mulite hari ngai hari hayedi unuhana. Yemwani. Hari shekula muntu unconscious. Muna kusheno bati kudekula consciously nakutia imani wanakutia imani tata heno dishitata for example sene ona muntu tata uno hakufa muntu tata dekte muntu hana une termisa yakora muntu nele ngahe na afurie uno hana muntu mana chwa muri kure chuma umana muntu one welanga jinshiriweni ngana shinishi dicho nena muntu kuchumleko kumulombela kosi nemani mulonge muntu dena shit namwana ari mungihena namuna kuri amtatira moni oyu enga tuna mune na menso nshirishindi tata echu tata bai chiri jaji haina munga tuna moni muchu nilengana mulonga inzam tata mwendiri wa mona nga tata jeshima ishi kwa twabana kumona echu enga yesu tata nawo azaka kwitya tukalanga anchu akora muchima kulangana kwa kukwasha kwashi tata let's pray nina na chomwe echu wakuri echu atama echu tukana kuilombelela we pray for those people chuma nta kwenda nzambili ngai enikani ishita amina mkwiji echantomani nachi kwa mazimulezi nawo ene kuchanja tata I'm coming again if for example tata nanyikana picture kuna yesu tata ona mwana mbanda anamkwatire kuna next zina kwese yicho nzambi tomkote ujili umuntu lumubanda lukivumbi chumujali mwene mu chukumujhaunu anachota aring tata maruma kakwete nichi mundo tata wana muloka bible mutata yiwa are you holy tata mwani ko swa very good tata ko swajira ko swa ngakungana wanzami tuna disho kona tata wena now tuni yetu chweka chinshimbiri no Pharisees and Sadducees and all those putuki Yesu amwende kuna kwa ninde netu now you know that I cannot go yourself akachike if there's anyone who is without sin please can you now start kwenda mumuji umuntu amwende kuna wasinga to the end here one by one formulation tata namoni don't do this yang namutata omuntu amwanake nini ndikuri Yesu ndi namoni kuyakula namoni shidishini cheli ngahe mulonga wenjiri kudinyi yes bakwana kena okay ishidi unacho cha mchido tata you talked about in the Bible what it is how Bible it is how it is taken tata Yesu kuna no yes who is Jesus there is God. Mukakwana kene tata. Now, it's God, next. And this time now, you have the Bible. Do have Jesus. Where is Jesus this time now? Children, yes or no? Mwanda Yesu do meolu ilanga wekala kwejima. Tata churi ni nita. The Bible that is here, that is here. You are talking that you are Jesus there. That's why you are talking here. Ona kusesha tata kule. Mazina kuzatisha indi diana kumulombulola. And so Jesus is not in you that this time. Very good tata. Very good tata. Is in you. That's what we are talking this. Ona kutata tata. This is what you talk about the biblical meaning now. Even that one that these are pictures. Sometimes maybe it is vice versa. Maybe even physical was not there, but now the word of God was there. Came to whatever the word of God of there. That's what it is. The meaning that now here in simple bambrami wana tataha it's that this Bible that actually stick literally of the Bible, it's literally
That's how it is sometimes. People take it literally. The way it is, the verse says this, that is Bible, it's there. But outside the, as Christians, akakwita that echu, no chukalanga anchu that let us full of forgiveness. Tryna kenanga tata tryna kenanga. Tulamba kuni nzambi kwenda tryna keni. We ask God so that kwenda echu tata chukalanga nzambi chukana mchuma kulanga hii wakwana kena. Kuni nzambi kwenda ayana kena. Ina tulombi tata tulombi. Let us so that God forgive those. This that even when we see like that, let that become judgmental that wherever church will come from to be judgmental, because this Bible said this. I'm going to judge. This one is a sinner. This one is not. That we are wrong. Got there. Thank you. Go ahead. Nasa Gilman. Ndugu hana chemevula kuchipatela. Naiti chimla oshimani. Name unchune nzi kuchipatela. Chwaza tanga. Dichi udina ikatu monchulu yindi. Chane nzi kuchipatela. Kumushinshika chalala na kati mkweni munchu. Kumuchwala ku x-ray, kumukopa munchulu, kumuwana odina mashina. Mulonga muna mu pleural cavity ya munchulu. Mwekalanga mashina mpinjikwa mkwana chemu dimenshi. Ndina empayema imwani. Dichiku mumweke shirai na x-ray kuleja yona munchu. Taranga chidi munchulu yei mudi ikatu, mudi mashina. Ni chumbu idehe ii. Leo kuni chumbu nechu kufumisha na menji wikala chachuwa. Ona munchu ye nona nechu kumuleja kutama kwa ikatu indidi munchulu. Ni itumbu na waiduku. Yelmatongo jokine ukana itumbu ndu kuna swai. Ukuna swai chuma nchulete shanu itumbu. Konda handi. Chuma nchulete shakulonda afuri kuna ichumbu. Konda handi. Amna mulonga na asambili kumona. Kukala kudi munga. Tatara kukala kustatona kete chacha wants to be to ela munta tira ke ko handa guta to kwanda bane ile katika ikali amoni tatishidi ngeni handi emani koda try di trauma na kuchipatela tata chenzanga koda wakwira nenzi kuchipatela makumesha nene ikatu ye idingana okukana nukukana ilango na muntu kumona kukala kwa ikatu yendi chikudi byokunyakala kuna inga itombo ala kuntia mancha chwa emani dichimunjira yoyimu hakwira ona muntu amoni kulema kwa mudi muna mzatu lugudi Kristo Yesu akulusu chinga sambi kumona ikatu yende idi nayo yo ikatu yanshide icho na tresh kutemuka kuleja anju o muna ihishi de inzambi na mulonga hasa unyashiduko muntu wejima ana muhishi na mulonga wanshidi kweseka na shimbia nzambi mushimbia nzambi na kuira uvumbi chinjila kutwamba chinjila kubula ko voira mvari hishi inshidi dichi muntu kubula kumona ochana akotori nshimbia nzambi hera mukumuleja nenu Yesu amufwirire okumuna nehi usupi chinga tusambiri kumuleja muntu kukala kwindi kudina kukumeswa nzambi kulonda chikumuleja ichumbu di Yesu Kristo mukakwana kenanga ishidi kulonda chimukwashi yena kumuna ninde kumuna ninde na mulonga muntu kubula kumuna mulonga windi o muntu ukenga ukwashi wanyi mamona de muntu dina yakuda indi mwitela kuzina kulomba yakuda kudi mkwao eno dina yakuda indi inai mwani muntu walomba ngo na udi munga mukukala mwani dichi muntu kukenga kumona kumwana kena kwa nyilonga indi chinga na sambili kumona nyilonga indi mwani nei chukubula kumuleji nyilonga indi talero mwanchamu chidu cha mazimu na hoshi afariseo na wasadusi anakuleti umama yechukudi mwanta Yesu bai ne kulondana ukenga Yesu amwamwinuko mwana kumana ndi anakumutira ikonga anaokenga muwani ni Yesu akumwingera nyilonga iranga hano etuna kuosha hansa yakufira kwashi untanga yetu mini Zambia una dimbuko no akie kufwa tuna yiki netu hikombe tuna yiki netu mukwanshidi neyo wenetu iranga etuna kufira netu inshidi jinde ringa hii amwanake nikudinyi kudi Yesu bya kufuma etu kumuleja netu Yesu akufirire mukwere na mchimo yeweju mune wakufirire amujikiri mwijamu wasaongere dichadi chamu afarisewa na kufira kumwinki muntu nyilonga irange tuna kufira tuzatishina nyilonga yindi neri kulonda yena atari kudi Yesu amukuwerere una mfwete mulonga windo wanga wanshidi kulonda shidi jinda mwanake dichadi cha hadi chamu so how can you connect the that woman and any picture ya tree chambu chidu nechi nafuna gumbo chidingana afariseo wena but first there is difference and what connection there is there any connection there connection ndio ya kushimana nao inzambi mwantesu na cheshi kwa na kenantu ejim good choteka na mwani mwantesu na cheshi kwa na kena antu ejim excellent like that hela unelu uvumbu wa mchidinyi kudanchwa na kumona ye chivumbu atamina mu mayengo ne akushimwe na nsangu ya Yesu huku balo muka mu mutima ene enga
na chiri demu ilanga Yesu wamfuetelele kukulusu ukukwana kena dichi echu tunakuleta nsangu ya kuleta kwana kena kudi anju dichi riro dinao anju akuyana kena nyanshi dijao ne akumkwelera Kristo yes. Mumkanda nikufuya kumanisha na mazu inatia kwa nanga chitata mudi yiri chapter 10 na verse ya 43 mutia wa mazu mwana Acts chapter 10 na verse ya 43 kwiji mwatanga londa chwa na kutena Yesu amishimu nanga unsa okudachi prophet Ejima nao mwijina dindi anju Ejima kumkuelera akamona kuyana kena nishidi anju Ejima ninenu ninami akumkuelera Yesu akamona kuyana kena nishidi Halenuma zukuma tunge jima tralenu o tralenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu tralenu o tralenu o tralenu tralenu masukuma tunga Ejima aeseki mutena wakuyitongekela Ejima aeseki